Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Hheyi, nazi iy'ndaba kuthupha esitawu. Asedlaleli le team le kade idlalela laphana eQatar. Wey'ngane zakwethu, imibuzo engifuna ukuwubuza lapha njengoba e-free agent and siyamdinga umuntu o-quick njengaye, odlala futhi njengaye, okwazi ukukhahlela, okwazi ukudrebula ngoba siyodlala nje ngaphandle, siyodlala lama-game lawa e-Confederation Cup le sizini ezoqala nje. Ngicabanga ukuthi lo mjida umbono omuhle uma singamu-eda ku-squad esinaso, yabo, ngoba okusho ukuthi sobe singa-waste imali ngoba sobe simsayine mahhala, yabo. So lelo nja lena asingabuki ukuthi kuma-previous game abadlali besekhathele. Ngicabanga ukuthi ulwazi analo ngama-cup la angaphandle ne-pressure, uyakwazi ukumelana nalama-game la angaphandle. Ngicabanga ukuthi kungaba umbono omuhle ukuthi i-Kaizer Chiefs imuphe inkontileka noma kungaba yi-1 year le season nje le eqalayo kuphela, yabo. Ngoba umjito ofana naye mina ngokubuka kwami siyamdinga ngoba masingathola yena bese sithola ne-striker nje esisodwa ngoba yena uyakwazi ukudlala ebe yi-striker and uyakwazi ukudlala ebe yi-winger, yabo. So ngicabanga ukuthi masingathola yena kungaba umqondo omuhle kakhulu ey'ngane zakwethu, kungaba umqondo omuhle kakhulu. I-squad sethu singakhona ukuthi sibe nabadlali nasebhentshini abazobe semgangathweni ngempela ophezulu, ngoba engicabanga ukuthi ebadlalini esinabo bangama-forward okwamanje akekho esingathi engandlula yena, maybe uLelepho, kodwa noLelepho naye unokucasha kakhulu, yabo, unokucasha kakhulu. So engicabanga ukuthi masinga-eda yena and futhi umuntu emnandi u-left engakhona ukukhatha mayi-striker noma umdlalisi u-number 9. Ngicabanga ukuthi usene-experience eningi le singayidinga thina. Lo muntu ubuya phesheya, ku-Club Blaka, vele nje irekhodi yakhe ayikho bad bafowethu, ayikho bad. Njengami nje mina kuyisifiso sami ukuthi i-Kaizer Chiefs imu-ede, imthathe, yabo, noma ingamshaya nga-1 year or 1 year and a half kunga-right, kodwa nje into enginesiqiniseko ngayo ukuthi kule squad esizosayina engafika ede kakhulu, engafika ede kakhulu bafowethu, ngoba siyayidinga futhi ikhaphu kule sizini, ikhaphu enhle futhi noma singathatha ne-Confederation Cup kungakuhle kakhulu, yabo. Yena nje uphethe ukutawu siyamdinga bafowethu. Nina nibona kanjani iy'ngane zakwethu? Ngabe umqondo o-right lo ukuthi simthathe? Ngibonge ithuba.